Автоунааларын сүйүүчү биздин көрүүчүлөрүбүзгө биз ушул жака келдик. Мо 06-дан баштасак, алдыбызга биринчилерден болуп жолугуп атат. 2001 жыл. Объему 1.6. Баасы 85 000 сом деп жазып койгон. Телефон номерлери 07 2009 телефон номерлери ээсин 554 03 93 93. Пробеги 21 490 км деп турат. Көрсөтүлүп. Баасы 140 000 сом дейт ээси. Биз мо Нивага кайрылсак, көк Нивага. Мындай Титанкада экен, баллондору зимний липучкада 4 өтөң. Кагазында гидравлика бар, сигнализация, пульт, пробег 112 000 км, 2011, мотор коробка ходовой, абалы жакшы деп жазып койгон. 310 000 сом. ВАЗ-2106 1997, объему 1.6, телефон номерлери ээсин. Бул видеолордо мүмкүн болсо көбүрөөк ар түрдүү машина тарткан аракет жасайын, баягы ушул жигулилер. Азыр машина ушул катарда көп эле турат, ар түрдүү моделинде. Ички салону мындай чехолдо кадалыптыр. Айтылыш баасы 130 000 сом. ВАЗ-2115 сырткы абалы жакшынакай болуп турат. Дисктери да өзүн тартып ачып турат, баллондорун. — 2008, объему 1.5, телефон номерлери ээсин. Арканкы жагынан да бир көрүнүшүн көрсөтүп койлу. Ички салонуна кайрылсак, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, мондай музыкальный динамикалары чоң болуп турат. Мынакей приборный панельдеги. Баасы 160 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. ВАЗ-2106. Мотору 06 дейт ээси. Карбюратору? Карбюратор. 1999, объему 1.6, телефон номерлери ээсин. Ички салонун бир көрсөтүп коеюн. Үстүртөн баасы 140 000 сом деп атат. Жана ушунун эле жанында кара 07 турат. Мындай дисктери да лети диск экен, баллондордун. 2010, объему 1.5, баасы 125 000 сом деп жазып койгон кагазында. Бул Нива. Гидравлика бар. 2008 жылы. Объему 1.7. Телефон номерлери ээсин. Баллондору да кайрылсак, протекторлору аябай бийик экен. 4 өтөң ушундай абалда. Айтылыш баасы 240 000 сом. Бул сиздин машинаңыз? Мына көк 06-га да кайрылалы.
Жылы 2000, объемы 1.5, телефон номерлери есін. Ішінде ешіктерін ашып беріп қойды, көрсетіп қойын. Үстіртін, мұнда чехолға да алып тұр. Қаншада отасыз? 80 мың. 80 мың сом. ВАЗ-2104. Есі жоқ, башынан айтып қойын. Басын білбеймін. Қызыққандар өзіңіздер телефонға чалып сұрайсыздар. Чейін қағазынан көрсетіп қойын болмады. 2000, объемы 1.5, телефон номерлері. ВАЗ-2104. Крышаның үстіне багажник қойылып тұр. Российский транзитный номерді. 2009, объемы 1.6, телефон номерлері байқалбай жатса 555 24 22 20. Ішкі салону. Пробегі 88.117 километр. Басы қанша теңгерді? 130 мың сом айтылыш басы. ВАЗ-2106. 2005, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Айтылыш басы 100 мың сом. Дабір 07, күміш түстөгі. Бұл отырған басын айтып қойотам, башындалы 120 мың сом дейді. 2011, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Пробеги 30.739 километр. 80 мың бір. Пробегін адашып қалдымын. Мынандай қарағанда 8 қапталынан 3-ке оқшап көрініп қалады екен. 80.700 қаншада километр. 07. 2005, объемы 1.6, телефон номерлері есін. 100 мың кемі барды отады айтылыш басы. 07 дағы бір. Жашыл түсті. 1997, объемы 1.5, карбюратор болып қалады екен, басы, айтылыш басы 80 мың сом. Дабір 07, тоқ жашыл түсті. Жылынан әлі байқап қойсаңар болады, комментарийді өзіңерді жылы жаңырақтары инжектор болады, жылы ескірақтары карбюратор болады. Телефон номерлері 2008, объемы 1.6, 100 мың кем барды. 90 мың тақалышы. 100 мыңден ашып тұр пробеги. ВАЗ-2104. 2010, объемы 1.5, басы 150 мың сом. Фаркоп қойылып тұр арқасында. Лада Приора, российский транзитный номерде. Прионранда сұранып отырғарлы комментарийда. Мұнаки бір Приораны көрдім базарда. 2008, объемы 1.6, телефон номерлері есін. Басы 180 мың сомды отады, айтылыш басы. 06, 1997, объем 1.5, телефон номерлері есін. Басы 120 мың сомды отады айтылыш басы.